Dona ke koma me mo hoyene ke emele ve kendele koma me ho ke resete mo ke mo shawa fa atakalo shalaba ao ke fitelwe go yene ke apesitswe tsiamo ke me gaufi tironin ke mele fikengeli tloma mego ke resete mo mongwe Amen. I think as we choose the next song, I will ask Arise All Men to prepare to give us a special song. We will sing number 121. The first, the second, and the last stanza. Ki opela rata lwa Jesu. Take. Ki opela rata lwa Jesu. Yon tatang udule ma hodimo aswa kale fari ke opela ratolwa Jesu ke tlamaka ontshetse ke tla tshela ke tla opela rato. Last stanza. Hakina se mulemo Jesu na jaja morena kung kapile tuta rata ke opela ratolwa Jesu kita maka ontshetse kita tshela kita opela rato. Happy Sabbath Church. At this moment, we are going to be welcoming the visitors in our midst. If you're a visitor, if this is your first time coming to Motswedi, just wave your hand wherever you are. Just wave. I see a hand. There's another one over here. Amen. Over there, another one over there. Okay. Let's sing them the special song that we normally sing for our visitors. Choristers.
that song, we were saying welcome to Motswedi. Also in our midst, we have special visitors. They are our visiting singing group. Renali bayeng baba hapegileng ke bone ba ntseng ba re segogatsa ka moopelo o monate. Le bone, wherever they are, may they just wave their hands along with their families. Amen. Ra leboga bagolwane gore ba le re etetse. Without wasting any more time, on to our announcements. Happy Sabbath once again, church. Sabata o mo le mo phuthego. The Family Life Department would like to thank the single youth for turning up at the youth outing that was held on Sunday. Ba le phata la selegae ba rata go lebogela basha ba ileng gore ba ne ba thulugile tirelo ya bone ya basha sonta ka ntseng a hetao. There will be a married couples outing on July the 8th in Nyangani. Ya bobedi ke gore go tla bo gona le bokopano ja banyalani kgwedi e ne e simologantse tseno e ka di 8 go Nyangane ke sa batho tang. The church is invited to the first Sunday of the month prayer tomorrow here in Motswedi from 7 a.m. to 8 a.m. Re ntse re le gone ho ka moso mo mosong ka nako ya 7 go tla bo gona le tirelo ya merapelo gone mo kerekeng ka 7 again. Yes. From then, there's going to be a first aid training at 8:45. Hela ha tirelo ya thapelo e hela go tla bo go tsena ba MIT ba na le training ya bone ya first aid ka 8:45. There's going to be a Yom conference from the 7th to the 10th of September at Botswana National Youth Council. Another announcement e nngwe gape e tsweng go ba yo mo ke goreng ba tla ba na le conference ka September go simolola ka di 7 go ithelela ka di 10. The theme is Broken, She Rises. Theme ke yone e buang eo. We are all encouraged to come for the camp meeting, which will be held in Nyangani from the 20th to the 27th of August. Metla gana e tabele ko Nyangane ya ka ile toelo malatsi a teng ke go simolola ka di 20 tsa August go ithelela ka di 27. The theme is More Than Conquerors. Theme kana se go ke goreng re hitile bahenyi. And the theme song is 202. Pina se go ke yone number 202. There will be adventurer and pathfinder classes today at 3 a.m. Masupa tsela le ma adventure ba go la Sorry, 3 p.m. masupa tsela le ma adventure ba go la gore bona na se ka thodiang masupa tsela le ma adventure ba go la gore bana di class ka nako ya boraro. There's going to be another ambassador camp from the 14th to the 18th of July at Nyangani. Mambasadara le batsadi ba bone ba go la ka camp ya bone e tabeng e regala go Nyangane go simolola ka di 14 go ithelela ka di 18 tsa kgwedi ene. Ambassadors are meeting as well at 3 p.m. Ba go golwa gape le gone gore mata ba kopana ka nako ya boraro go ipakanyetsa camp. The church is invited to a wedding for Sandile Matlasela and Onale Tata Masonya. Re lalediwa gape lenyalo la ga Sandile Mathasela le Onale Tata Masonya. The Patlo Magadi celebration will be in Tonota on the 14th of July. Pato le magadi te ba ile go Tonota ka di 14 tsa ga July. And the Koroso will be at Bikwe near Manyana on the 17th of July. Yaanong ngwetse tabe go resiwa ko Bikwe go bapa le Manyana ka di 17 tsa ga July. There will be a church board meeting on July 9th at 7 a.m. here in church. Yaanong ba litho la phuthego ba go la ka bokopano jwa bone jo bota bo iragalang ka di 9 ka 7 mo mosong
bile ba gakolla gore if ha ile gore bana le any item that ile gore ba batla e table at the church board ba e presenta nako e sampe ile teng. Departmental quarterly reports are due. Please see Amy or Mr. Tim. Re sa tswa go wetsa kotara ya bobedi ka jalo ba eteledipele ba maphata otlhe ba gakolla gore ba setse gore ba submit di report tsa kotara ntse e helai. We are all invited for the Bible study, which will be at 2 p.m. to 3 p.m. today. Re na le thuto ya Bible go simola ka nako ya 2 go ya ka go ya boraro. I will now call Mr. Kitunga to promote the AMO convention. Mr. Kitunga. Happy Sabbath, Church. I'm here to promote the men's AMO conference in Orapa. This will be on the 14th to 17th of July. This is only about 2 weeks from now. Please, there is only 5 days. The closing day is on the 5th of July to register. If you miss this last train, then it will be too bad because they are very powerful speakers. We have Dr. Mazonde, everybody knows him. Dr. Mazonde. We have Pastor Chabale, everybody knows him. But above all, we have Pastor Papu. Who doesn't know about Pastor Papu? I encourage you not to miss this opportunity. May God bless you. Once again on the wedding invitation, a notice of marriage for Ndithule Mahlasela, age 39, a bachelor, residing in Mogonye. Ya lenyalo la ga Ndithule Mahlasela ele le kawana go tswa ko Manyana e Mogonye. And una le thata Betty Masonya, age 38. Le ona le thata Betty Masonya a dingwaga tse 38. A spinster, ene ele le kgarebe residing in Kanye. a tswa ko Kanye. We are all invited to her wedding, to the wedding. Rotera le dio. Amen. This is the first reading. Ke palo ya ntlha. Greetings, church, and happy Sabbath to you all. Sabata o mo le mothutego. We are so excited that we could come and worship in Motswedi. Re itubetse gore a be re le mo Motswedi. You did the right thing to come and worship with us here. I just stand here to welcome and also to introduce a very special singing group. All singing groups are special, but some are more special than others. Amen. So we are blessed in Motswedi to have
Arise, O man. yaanong re sogogetse mo Motswedi goreng e be re etetswe ke Arise, O man. So we are going to request them to stand with their families Ra go ba kopa goreng ba re tshenyana le malapa a and bone then welcome them in a very special way. e be re ba amogela ka mo go hapegileng. The family members that are here, please stand. Malapa a bone le lona le ka ema. Ba bangwe ke bona ka re ga ba eme, ehe, ba eme. Amen. Amen. Thank you so much, Arise, O men, Ra leboga Arise, O man, for coming to Motswedi. gore bo le re etetse. And we know that you are going to be with us the whole day. Ra itse gore tla go tlhola le rona tsatsi lotlhe. May the Lord bless you as you minister to us. A modimo a lesego jaaka tlabe le re direla. And among this group, we have pastors. Mo setlhopheng se re na le baruti. We have Pastor Orapeleng with us. Moruti wa rapeleng. Please stand, my pastor. Amen. So you'll see him doing the program in the afternoon. Le tla mmona maitsiboa ka nako ya Bible study. Thank you so much. Now, in a very special way, Mo ka mo go hapegileng gape. I want to talk to the men that are here, especially in Motswedi Church. Ke batla go bua le borre ba ba bo Motswedi. Your convention is being announced. Bokopano jwa rona re boitsisitswe. And I don't know how we are doing with the registrations. Ga ke itse gore ikwadiso e tsamaya jang. But if it was going to be women's ministries, even if it went as far as Shakawe or Maung, Kana nako ya women's ministries le ha ka tswa le bokgakala bo le ja Maung kana ko Shakawe. they will all go. Bote ba go tsamaya. But when it is men, Me ha nako ya borre. according to what I hear, I will need to verify that. Go ya ka se The ke only se people utlwang. that are going from Motswedi, it is the AMO leader and the assistant. Go le go ka re go ikwadisitse moeteledipele wa AMO le mothusi wa gagwe. Le bagolwane Le ga ke bagolwane. sure gore ba registerile. Le ba gona ga ke sure gore a ba ikwadisitse. Mma ke bua gore moruti ene o tle ba le kwa ambassador. Ke sone se a sa eng kako. Moruti na le baka la gore ke nga sa e ko rapa. So he's going to be facilitating there. Eno ta ba le ko Nyangane. But please, men, let us make sure that we go. Borre re gakolola gore re ikwadise. Remember, when the women go, it is us who are paying for them. Gakolola gore ga bo bombe ba tsamaya. Ke rona re duelang. When the children they go for Pathfinder, it is us who are paying for them. Ha bana ba go Pathfinder go Adventure kana Ambassador go duela rona. So let us now go and pay for ourselves. Ya no a tsamaye rena re go ituela. Amen. Amen. Please let us attend this convention, dear friends. Amen. So we want to do something very special. I know time is not on our side, but we are not going to delay on this one. Atla go ira seo sengwe se se hapegileng. We want to pray for the men that are here today. Re batla go rapela borre botlhe ba ba leng ha. And Muruti Orapele is going to pray for the married men. Moruti wa rapeleng wa go rapella ba tsereng. And I'm going to pray for those that are not yet married. And then our pastor wa go rapella ba ileng gore ga ise ba tseng. So all the men that are in Motswedi, please stand so that we can pray for you. Borre botlhe re kopa gore le ema ka dinao gore re lo rapella. Every person who is a man, even the boys, you are men. Please stand. Re kopa le eme. All the men, please stand. All the men, please stand. I see some men are not standing. Even the boys, you are All men, the please men, stand. boys, Amen. Let us pray. are rapeleng. A rapeleng. Morena le moluki yolo rato le butlolo botlhoko. Re tsana ko e rara go go leboga. Re go lebogela gore o re hile tshiamelo ya gore tle go obamela tsatsi la gompieno. Mme re lopa ja moluki gore ka mo go hapegileng o se go hatse borre. Ka ntlha gore tsatsi la gompieno le betso ha thoko mo Motswedi. Gore ne le tsatsi la borre. Letsatsi le le gore borre ba kgothadiwa gore ba nne se wena o batlang gore ba nne sone. Ra lemoga moluki gore mo malatsing a borre ga ba tlhola ba tsaya boikarabelo jwa bone jaaka tshwanetse gore ba bo tseye rara. Mme ra lopa moluki gore a ko thuse motho mongwe le mongwe le gore ke rre a itse gore o na le boikarabelo jo bo seng kana ka sepe bogolo jang hape le ga gago. Borre ke ba moluki ba eme ka dinao ba tsere tshwetso ya gore ba batla gore ba go sale morago ka dipelo tsa bone tsotlhe. Ra itse moluki gore motho wa rre o na le boikarabelo jo bo seng kana ka sepe mo magetleng a gagwe. Mme nako tse dingwe boikarabelo jo jwa mo imela a ba sa itse gore o ka leba ko kae. Mme ra lopa moluki gore ha boikarabelo jo bo re imela jaaka ne re bala mo go Tafete a re bolela moluki gore o kile a dira diphoso
o kile a na le mathata, o kile a na le depression mo botshelong jwa gagwe, mme a tshepa wena a leba ko go wena. Ga e se kwa re mathata a le mantsi rara Baiseraele ba mo lelekile a sela kwa Bafilistia le bone ba botsana gore a ga se ene yo no go opelwa ka ene gore o bolele bo 1000 Saul o bolele bo 1000 ene o bolele bo 10,000 a keno ka sielang ko go rona o ka tla ko go rona. Mme ra bolela gore mo nakong yoneo o na le moga gore jaanong tota tshepo ya gago e heletse ga itse gore o ka leba ko kae. Mme ra itumela moloki gore ga isko a ikaletse, ga isko a iphelle pelo, ga isko a itlhoboge, o na leba ko modimong. Ra lopa moloki gore a ko re rute re le borre gore ha mathata a re imela a se ka ra tsa gore kgole ke yone, a se ka ra tsa gore go ipola ke gone, re itse gore modimo ke ene yo ka re kgontshang. Ra lopa moloki gore a ko re utlwele botlhoko re le borre, o re itshwarele melato yotlhe re e dirileng ye ko morago, mme gore gompieno re simolole botshelo jo bošwa le wena. Tsatsi la gompieno ke di 1 tsa ga July, re simolola kgwedi ye ntšha, mme re batla gore a ka re simolola kgwedi ye ntšha le wena ana moloki, re simolole le wena ene yona moeteledipele wa rona, ene bana tsotlhe mo go rona. Re tsogatse moloki ka re lopatse mo inene legolo la morena wa rona Jesu Kriste. Amen. 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 We continue to pray. Dear Father, we want to thank you for the married men whom you have designated as heads of their families. Dear Heavenly Father, we pray that you will fill them with love, with your love for their wives and for their children and others. Rara, bao ba beileng mo tlhokomelong ya bone, re itumeletse go bona borre ha ba opedisa mo mosong ono. Ke nna ka bonna ke jile monate go bona borre ba batona jalo ba opedisa. Moloko wa rona letsatsi le tshwaetso borre mo Motswedi, re itumella go ba bona ba tsile mo kerekeng. Borre ke batho ba ba busy, ba tshwere dikgwebo, ba bangwe rara ba mo majalweng, mme go bona borre ba ba kana-kana ba ba emeng hano mo kerekeng ye ke sesupo sa nonogo ya gago, mowa o boitshepo, lorato la gago le le dira mo go bone. Rara re re o ba thatagatse. Borre ke bone ba ba tshabelelwang le ke dithaelo raetsho, ke bone ba ba simololang dilo tse di maswe, mme re rara o ba tshegetse mo tshiamong ya gago. Re rapella moruti wa rona ene o re o kameng rara re le borre a ntse a re kgothatsa a le sekao gape le ga rona, re re o babale lelapa la gagwe, mme o babalele malapa a borre ba botlhe ba ba nyetseng le bone ba ba sa nyalang. Re ba rapella go nyala, o ba neele ditsompelo rara jaaka moruti a rapetse. Malatsing ano ke a thata mo dikganyeng tsa itsholelo, ene bone borre ba ba laetsweng go jesa malapa a bone re mo mathateng rara a go sa bonala ga ditsompelo. Thuse mo bekeng e tsenang ye ya di-AIDS.
thetsa o bake montego dimo bakan rara morwa moya. Shall we pray? Heavenly Father, we thank you so much this morning for bringing us at this place of worship. We want to pray, Lord, that you may tabernacle with us this morning, so that you can be able to glorify yourself through the service that we offer to you. Bless each one of us, Lord, and let your Holy Spirit be in control in Jesus' name. Amen. While we are still standing, we are going to make use of hymn number 144. Number 144 in our hymnals. Ke motswedi ya godimo ka methaki ya thatoga ke rapela ke ya gone morena nthoma godimo morena ntsho letsa keme ka tumelo le godimo godimo go gaisa fano morena nthoma godimo ga ke na ke letsogonnang ngongoregong le poifong le fa bangwe ba go rata ke rapelela godimo morena ntsho letsa keme ka tumelo le godimo godimo go gaisa fano morena nthoma godimo ke senka go na godimo le fa sata ne ampula ka tumelo ki utile kopelo ya baitsepi morena ntsho letsa keme ka tumelo le godimo godimo go gaisa fano morena nthoma godimo ke senka go ya godimo ke bonete kgalalelo ke rapele la godimo morena nkisa godimo morena ntsho letsa keme ka tumelo le godimo godimo go gaisa fano morena nthoma
Shall we kneel down as we pray? Shall we pray? Our Heavenly Father, Lord, who art in heaven, would like to come to you, Lord, at this time of day, just to thank you for the opportunity to gather here as brethren. Would like to pray that even now, Lord, as we'll be engaging in our Sabbath, Lord, may you please just continue to be with us. In a special way, we would like to bring before the pastor and ask that may you speak through him, that whatever you want to relate to us may be done so, Lord. We thank you for the gift of life. We thank you for everything you do for us. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning once again. Happy Sabbath. Dumela mo mosong ono, Sabato o molemo. As you may realize, AMO Day doesn't come every now and then. It's very frequent. So, Jaaka le lemogile tsatsi le la borre la AMO ga le tle tsatsi le letsatsi. so when we have an AMO Day like this, we really want to thank God, and we are happy. As men, we are very happy. Me jaaka ha rena letsatsi le le hapegileng le re itumela thata re le borre re itumetse go tlala diatla. I'd like to welcome everybody this morning for this beautiful Sabbath. Ke rata go amogela lotlhe mo mosong ono o hapegileng o montle wa Sabata. And you can see we have Arise All Men here. La bona gore na le setlhopha sa Arise All Men magareng ga rona. The group was not just chosen for any reason. Tota ga go a tlhophia hela gore go lalediwe bone go sena mabaka. As the name implies, leina la bone is calling all men to arise. ke sekano le kgakollo mo go borre botlhe gore re eme ka dinao. At this moment, I want to tell Motswedi men, it's time we woke up from our deep, deep slumber. Mo nakong ye ke rata go gakolla borre ba Motswedi gore ke nako ya gore re nanoge go tsweng mo kotselong ya rona. The pastors have prayed for us. Baruti ba re The rapeletse. church is praying for us. Phuthego ya re rapelela. You are given a clarion call that it's time to wake up. Le neelwa pilediwa ye ya gore nako e gorogile ya gore Because le the night nanoge. is long gone. Ka gore bosigo buile. And this morning which is coming, and we need to arise. Moso wa goroga jalo a re tsogeng re nanoge. May I take this time to introduce the people up front here. Ke tsa sebaka se go lemoga le go le itsisi ba ba leng ha pele ga rona. Our first prayer was given by our brother here, Brother Zewe. Mokaulong ha ke ene na re neela thapelo ya ntlha. And the interpreter is Elder Dudu. You'll excuse me if I don't pronounce it properly. Elder Dudu by Kalafe. That's correct. Na ke na wa leina leo o ke tla bonkisa molaetsa ko Setswaneng. And my name is Kitunga. Ke nagano le mogolwane Kitunga. But we have a very special guest who will give us the bread of life. Re na le moeng o hapegileng yo tla beng a re neela le hoko kana senkgwe sa botshelo. He's none other than Elder Chinyoka. Ene ke mogolwane Chinyoka. Elder Chinyoka is not new to this church. Kana mogolwane ga se moeng ebile ga se la ntlha tsa He's been mothegong here ye. before. He has fed us before. O setsa ke la tla hapele a re hapa a re fepa ka lehoko. It's an honor to have him here once again. Re tlotlegile thata gore re be re mo amogela gape mo mosong Elder, you o. are very welcome. Mogolwane wa amogelesega. Now, at this point in time, it's time for stewardship talk, Mo nakong ye re tla bo re tsena mo palong ya bolebedi. which will be follow with the offerings. Ye tla latelwang ke gone go amogela dikabelo. And during the offerings, we'll ask our brothers, our fathers, rise of men to give us songs during this time. Me tla re ha go tsewa dikabelo re be re kopa bo ra rona ba kauleng ba rona gore ba bo ba re opelela. After the stewardship talk. Morago ga palo le puo ya dikabelo kana ya bolebedi. Stay blessed. Se go halang.
I greet the Church of God in the wonderful and saving name of Jesus Christ. Amen. Ke dumedisa phuthego mo leineng la morena wa rona Jesu Kriste. Amen. Our stewardship reading is going to come from Matthew chapter 6, verse 33. Palo ya rona e tswa mo lekolong la ga Matayo e le kgaolo ya borataro temana ya 30. I think it's a text that could probably be recited from memory, right? Ke dumela gore ke palo e leng gore tota ebile re ka e bua ka go entsha mo tlhaloganyong. The Bible says, "But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you." Baebile ba le ga jana ya re jalo he batlang pele muso wa le godimo le tshiamo ya one tse tsotlhe lo tla di okelediwa. I think this verse calls for great faith, friends, to put everything aside, and the number one thing should be to seek the kingdom of God and his righteousness. Ke tsaya gore palo e ba kaolengwe e re gakolla gore tse tsotlhe re di segele ka ga thoko re senke re batle bogosi ja le godimo le tshiamo ya jone pele. Our story is coming from a place in South America called Peru, a country of Peru. Palo ya rona e tswa ko lehatsheng la Peru ko bokone jwa America. A gentleman called Felipe, who was seeking for a deeper connection with God. Go buiwa ka re mongwe yo neng a bidwa jalo go te Filipe yo neng a batla kopano le botsenelelo jwa gagwe le modimo. Unsatisfied with the many churches that he had gone to, he was really searching deeply. Ona setse a khotsohetse ka dikereke tse neng a ntse a di etela a ntse a tlhatlhoba jalo mme anong a tsweletse ka go senka boammaruri. So one day as he was walking to his work at the university, nako nngwe ha ya tirong a tsamaya ka dinao a ya ko mmadikolo, he saw this very interesting cap. a ba bona hutsi ye neng e khatlisa. He was so interested that he actually got this cap. O ne a khatlhegile thata mo eleng gore o na tsa hutsi e kana kepe seye. And as he would put on this cap at the university, people kept asking him, "Are you an Adventist?" A ba e rwala mme ha tsena ko tirong ya go ko mmadikolo bangwe ka ene ba mmotsa gore ehe o mosala. And so one day as he was experiencing all of this, he met a man who was selling orange juice. Nako nngwe ha ntse a nna le maiphitlhelo ne a ba a na le go kgabaganya mosepelo wa gagwe le re mongwe yo neng a rekisa senotsididi sa namune. And he asked this man, I don't know why he asked this man, but he asked this man, "Do you know about Adventists?" A ba botsa rreo a re a o itse ka masala. And so this orange juice seller said, "I am one of them." Monna o rekisang senotsididi sa dinamuniso a ba re ebile nna ke mongwe a bone. And so they had a heart-to-heart conversation right Mme there. ba bo ba buisanya puisanyo ye e tseneletseng pelo e kgoma pelo. And this orange juice seller actually invited Felipe to church for the next Sabbath. Monna wa morekisi wa senotsididi a ba laletsa Filipe gore a tle mo kobamong ya sabata se se latelang. And so Felipe went to church, and when he got to church, he felt welcomed, and he decided, "I think I'm going to join this church." Filipe ha tsena go phuthegong eo ya sesala a ba utlwa a amogelesegile mme a ba tsa thutsa gore ke akanya gore gongwe ke simolle go ba maga. You know, Pastor Cyril always say, "I will say amen on your behalf." Amen. Kana moruti Serole o nna re ne ke soletse gore le tla re amen. So God can use anything, friends, to reach out to the world out there. Jaanong di tsala modimo o kgona go dirisa diemo di pegela gore a kgone go ama lehatshe ko ntleko. But it is a special thing that he engages both you and I to be involved in the work, in the mission to bring people to the fold. Amen. Mme bogolo go heta ho go bo go le botoka gore modimo a berekisanye nna le wena mo go gapeng mewa go itlise mo boamaruring. And so, friends, as we give this morning, let us do so with this in mind, knowing that as we give, we're supporting the work and the mission of the church. Jaanong he ditsala ha re ntsha re aba mo mosong ono a re direng jalo re itse gore re dira jana ka go tshwaraganela tiro e le modimo le phuthego mo go tliseng mewa mo polokong. May the Lord bless us, friends, as we give heartily to the Lord. Amen. Amen. Ha araiso men itla ka kwano go pela go tsewa dikabelo bangwe ba tle ba botse gore a raiso men go na le ba ba hapekeleng ba ba ka joina. I'm thinking that mongwe le ene wa iputsa gone ga ja ka mogolwane wa iputsa mongwe le mongwe o ka joina a raiso men a o monana a o mogolo as long as o le rre
jaanong ke tla kopa borre ba ba eletsang go joina Rise of Men lutle gore thusa pina e re tla be kopelang go tsewa dikabelo but ya kone lo ka tsolla ka go tsaya dikabelo borre lo ka tla ka kwano lutle gore joina borre ga lo ikitse kgotsa ga lo itshepe moruti kana ke o lebetse go ikitse le gore ke leloko la Rise of Men borre tlanka kwane lo thuseng pina gate ke re mongwe le mongwe o apereng borokgwe a tle ka kwano ke rre alright. Hello. Kura gore re sa re simolse Rise of Men Motswedi branch. Le ba bone ba ntse ba opela ka kwano so re tla ba tlogela ba tswelesa tiro. Amen. By the way, on a serious note, if you want to join Rise of Men, please see us when we leave the after the service, so that we can make arrangements. Amen.
a re rapele moloki yo ko le godimo ra go leboga Jehova re lebogela moso wa gompieno re lebogela mpha botshelo Jehova re lebogela mautelo bothoko wa go Jehova go re kgontshitse moloki mo nako ya gompieno kgosi re lebogela matsogo a ntshitseng modimo a rena go le godimo dikabelo le tsa bosome tsa kgosi se wa tsa mo le mo ntshitseng Jehova se wa tsa ba sa kgona go ntsha a dikabelo tse modimo le tsa bosome tse di diretiro ya go modimo wa rona re tule bothoko re se wa tsa le mo nako ya tang re tle re kgona go ntsha ba re sa kgona go ntsha thank you moloki ka le Jesu ra rapela amen. Happy Sabbath once again. Sabato molemo gape gape. I believe with this kind of music we are having, nobody's looking at his watch. Ke dumela gore ka moopelo o re ntseng re wa kwala ga gona ope yo shega-shegang. Because besides we are fasting, it's a day of fasting, so we have all the time. Ka gore ke tsatsi la thapelo le go ikitsa Please, dijo we will be mme re na le enjoying nako. together here until afternoon, until evening. Tla be re le mmogo gano go tsena le mo tshokologong. You are reminded that at 2 o'clock we are starting our Bible study to be 1 hour. Le gakologelwa jalo gore ka nako ya bobedi mo tshokologong re tla be re tsena mo ditong tsa rona tsa baebele tse di beetsweng nako hela e le kana ka ora. Don't go away. There will be also music and music and music. Le se ka la tsamaya tla be re na le moopelo ga godimo ga moopelo. At this time we are going to have a season of prayer, Re tle go tsena mo nakong ya tshisibalo ya thapelo. which will be followed by the children's story. Morago ga ho re tla be re amogela polelo ya bana. Stay blessed. Se go halang. While we are seated, may we bow our heads before the Lord. Our kind and loving Father who art in heaven, dear Lord, we would like to thank you for the gift of life. We would like to thank you, O Lord, for this special day which you have given us. In a special way, O Lord, I bring before you this big family. O Lord, as the confusion in the world is growing loud and clear, O Lord, your family is under attack. May, O Lord, your family see that it is safe and at home under your feet. Dear Lord, I would like to mention the categories of the family as they are, as they have bowed before you. We have men among us. We have women among us. We have children, both girls and boys. Dear Lord, as you have exemplified this family, that you are the father, you are the husband, you send your only begotten Son to redeem it. To all men who are before you this morning, may they take it to the leader, the head of the family, the head of this church, Jesus Christ, who came for the church, who forgave and pardoned their sins. I bring before you all the men, that may you open their eyes, just as you opened the servant of Elisha's eyes, and he saw the armies of heaven. Dear Lord,
I ask for insight to every man, that may you give him the blessing, the insight of forgiveness, as they are the one whom you have given to bond together your physical families. May they have that heart of forgiveness and inclusiveness to bring everyone aboard in the family for the better and good life and a holy living before you. We have a woman, oh Lord, who represents your church, who are before you. May they have that insight, may you give them that insight, oh Lord, that they feel that shortcoming which is among us. And may we feel that conviction, and that we feel the need to ask for repentance, to ask for your guidance, and to follow you wherever you are. We have children who represent, oh Lord, the offsprings, the people who shall fill this world, the new world to come, as you extend your kingdom on this earth. For they are the ones who represent your children, oh Lord. Dear Lord, I bring before you those who are willing to be among us this morning in this church, for we have holidays before us, and some have challenges. They have not managed to be with us, and some have traveled for the holidays. Dear Lord, may you combine them with us in your spirit. We bring before you the sick who are among us. Dear Lord, may you in a special way heal them. And oh Lord, above all, may you bless this family, oh Lord, and you may grant it the power which you gave to your disciples as we were about to depart, that may you grant everyone to stand through your Holy Spirit, that we may be able to spread the good news of the soon coming kingdom. Dear Lord, be with us, and may your Holy Spirit lead us throughout the whole day as we give praise and thanks to thy holy name. In Jesus' name we pray. Amen. Children's story. Hello. Good morning, kids. Dumelang bonnana. Are all the kids here? Bana botlhe ba teng ka kwano. Are all our children up front?
I have a nice story for you. Ke na le le polelo e molemo thata e ke le tshwaretseng. All right. Good morning again. All right, all of you. Amen. Good morning again. Dumelang bana. Today's story is called The Elephant and the Ant. Polelo ya gompieno ya re e tla bo e bua ka tou le nnenyana le tshoswane. So, once upon a time, Nako nngwe there was a big jungle. le go na le naga e tona. And what's the biggest animal in the jungle? Ke he phologolo e tona mo nageng? Yes, my sister. Elephant. Are you sure? A re ke Yes. tou. And what is the smallest? Ke he nyenyane mo nageng? Ant. Are you sure it's an ant? Maybe. A re ke tshoswane. Yes, my sister. Butterfly. Butterfly. Eh, Beautiful a re ke butterflies. serurubele. Uh-huh. Come here. Dikarabo di dintsi go. A mouse. A mouse. A re ke peba. So, in this jungle, there was Mo nageng e a big elephant. ne go na le tou e tona. And has anyone ever seen an elephant here? Go na le mongwe o itseng tou o le kile la e bona ke mo kile la e bona. Okay, what sound does an elephant make? E bopa jang jaanong You said you've seen one. You should know. ehe Ah. re Eh, wana today's the Sabbath. it's a tou You can't lie today, Eta man. so re go utlwe le re e dumela. O shaye ba gaetso. So, this elephant was very big. E ne e le tona And because it was big, ka gore e ne e le tona it could do whatever it wants e in ne e this kgona jungle. go ira sengwe le sengwe se ne e batla go se ira. So, it would go around making noise, E ne e kgona gore e tsamaye e tsosa modumo rubbing itself on trees. e tabo e tsamaye e kgotha ka dithare. And then one day it met an ant. Nako e nngwe e be e kopana le seswane. The ant would just be doing its own business throughout the day. Yaanong seswane wa itirela tsa yone hela tse e leng gore It ya had no dira mo interest in the elephants. letsatsing. E ipotsa gore, "Ah, e sena sepe le tou." The ants would just go and go eat their mangoes, Ehe, yena e tabo e tsamaye e tsena ko dimengong. go drink water, E ya go nwa metsi and build its house. e be e aga motse wa yone. But because the elephant was a big guy, Ka gore yaanong tou e na le motona, he said, no, they must know who I am today. a ba re ba go nkitse gompieno gore ke mang. So while the Seswane e be e palama mo pogong ya tou e. La itse pogo? Ehe, gone mo go nwa metsi ka gone. A kere, go bidiwa pogo ka Setswana. and when the elephant woke up, Erile ha tou e tsoga, the ant was like, elephant, today I have you. a ba re gompieno ke na nao. You have been stamping on my house. O ne o ntse o senya ntlo ya rona, You have been spraying me with water, o ntse o ntshela ka metsi, eating my mangoes. o ja dimengo tsa rona. No one can save you now. I'm going to A bite gona you. opa yo e yang go boloka ke a go loma. And it bit him. Pa! La ntlha, Who of you has been bitten by an ant here? ke mang kile a longwa ke ao le kile a longwa ke How, ke seswane. how does an ant bite? Painful. It's painful. Ya re no ga go gola bothoko teng ye.